Bakunzi bacu muri mu bice bitandukanye by'isi, nanone tugarutse ku makuru meza cyane, aho tuba dusimbukiye ku kinyamakuru cyitwa Umuryango, kwa kundi nyine tuba turi kureba amakuru yazindutse acaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, kugira ngo dushobore kwiyapudetinga. Hari inkuru yihariye ivuga ko Dr. William Samoei Ruto uyobora Kenya kuri uyu wa 17 Nyakanga 2025 yakiriye intumwa yihariye ya Perezida Paul Kagame, General Retired James Kabarebe, baganira ku kongerera imbaraga umubano w'iki gihugu n'u Rwanda. Inkuru itangira ivuga iti ubwo General Kabarebe usanzwe ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yakirwaga mu biro bya Perezida Ruto i Nairobi, yari kumwe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Kenya, Ernest Rwamucyo. Perezida Ruto yasobanuriye ko mu bindi yaganiriye na General Retired Kabarebe harimo intego Kenya n'u Rwanda bihuriyeho yo gukomeza ubufatanye mu kubungabunga amahoro, umutekano, ubucuruzi no kwishyira hamwe kw'akarere ndetse n'ibibazo byo mu karere. Yagize ati Kenya n'u Rwanda biracyari abafatanyabikorwa bahamye mu guteza imbere umutekano n'iterambere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Umubano w'u Rwanda na Kenya uhagaze neza kuva mu myaka myinshi ishize, ushingiye cyane cyane ku bufatanye mu rwego rwa politiki ndetse n'ubukungu. Ni inkuru rero ushobora gusanga ku kinyamakuru umuryango.rw.